Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. MOU ko. Megalagi ako. Megalagi Aro, megalagi ako. MOU ko. MOU ko. Megalagi ako. 메갈라야 코 좋아 아트탑 한방치나 메갈라얀 저 한방치나 메갈라얀 한방치나 Ki noilam ka all Meghalaya Pradesh Trinamool Congress Party lembat ki pajba nong shnong kathan khaput pilang kata Riboy District kilami pajba ban pensawa biang ya kasor jing persya ka bejur halor ke MOU belasoi pedeng ka sarkar Meghalaya bat ka Assam hakmat ka sarkar pedeng ban ya sung ya ki katu kat ni ki jaka ka Meghalaya ban penhap sya Assam ya kini ki jingmi pajba la pelong Hamadan Jokashnong Mai Khuli ya kini ki jing persya kepala long ha pilang kata la pelong ru ang haki kenta bagi noi lam ka All India Trinamool Congress Party kentup nadu ki MP ka Lok Sabha Rajya Sabha bat ki MLA kini ka parti ki lami pajba ban persya ka sarkar pedeng halor ki babun ki mat ki baka jela Meghalaya krasya ayo oraj ha ki bor sensyar gari India bat ka sarkar MDA kini ki jingi ki ka long hakmat ka parlimen hanong ba Delhi Nyewan sini mentah si nak kalian ke parti, agak banginnya kesan lang, ya kini kecing tawa kecengki, ya kata kaba nueng no, ya kata ke MOU ke bala sign, apa deng ini ke artli ke sarkar, kejela Meghalaya, bat kejela Assam. Dan nak kalian ke All India Trinamool Congress mentah si, ang ni hapo Mai Khuli, bat malang kona, gidon ni kini ke protes, agak nak kalian ke seng jongiru. Nilala ban ya donlang ban ya kersan lang ya kini ke jingeki jongki bat ko kam kongsan ya kalong ba apo parlimen ki MP ki jongi kidan live sanwat ki MP na Lok Sabha ban Rajya Sabha angta bat ki MLA ki jongi unong ilam jongi ba Charles Pongrok Dr Mukul Sangma ba George borok ki MLA kidan hangti apo gali hakaba kinya protes nak benta kani ke MOU ko ba kin withdraw no na kini ki artli ki state ki badan ki bala dep yasen bat ke jingker pat na kalian ke jongi kong ke AITC ru ni dawa na ke sarkar pedeng baru ba ya kani ka MOU kamde ban sign bat kan apswa bandaya kan ya consult swa na ki pai ba jong snong than ko ba latin khu ba ki simbon ki jingye lawan ha kani ke jing ya sanya uni uput Assam but nakaliang ka AITC kumbau leader of opposition jengi laong bang indawan hakabor nyen scrap yakini President jangka Mahoti Block Trinamool Congress ru niwan ban kershan ban aini sim lang yakini ki paranong Meghalaya jungi ki badan hang ne ha Mai Khuli nangta ru ni ai kemen sim yaki mo bang ide bendan ru ka wei ka ji itali lang paranong Meghalaya kasi ki janti abat garo ngindon ke ju ka jingmod yang teli lang namenta kani ka jaka ka puta jungi ka balasha pengat no spo Assam ti tang katahi ngindon ka mensim ban kersan yaki bad ban ai jing kersan bad mensim yaki bang ni le hadu bukot knang ban ki bur ka jing kerpat mo na kaliang ka sarkar bahkan le kabala ban yarap yaki briu jungi shini than boda kum ka mau hatir ngindon ki jaka ki bahap poka boda isu di tangkap tahu nilai sekarang government kan nang ya skor mo ini kan saban ban airu ya kejing dawa jong kini ki beliau jongi ke badan sini ki tan